Hello, welcome to this first episode of Crazy Engineering. Today we will try to build this humdinger wind belt. It can produce power and you're supposed to be able to build it from ordinary household trash. The point of this show is that if we can build it, you can build it. Let's go! Nå, det betyder slet ikke noget at have to. Det er ikke nødvendigt. Nå, spændende. Det kan aldrig komme til at fungere. Så snakker vi nok. Hvor vil du kunne se, det skal? Nå, det er selvfølgelig. Ja, ja, der kan være flere ting galt. Lort af vindmølle. Amatør. Tænk, at man kan satse på det ude i virkeligheden. Ja, i ulandene. De kommer til at få sådan en lang næse. If you can make this work, please upload your video response. Thank you for watching.